Sanibonani ibizo umchasiseli simnyamnye sentombi zasemzingwane exhubeni kwakho kwakumayabo. Kunendaba esegudwini engithe namhlanje ngifisa ukuthi ke siyi-address. Ngizocela ukuthi singakahambi kakhulu uye ku button ye subscription uthi subscribe ushayele notification bell kwenzela ukuthi kusasa masisenza enye i-content ehambisana nayo le oyithandayo uyithole. Sibonile kuleli viki elidlulile kwenzeke ukuthi ubukhosi bakomvuthu bufake induna. Angazi ukuthi ngizothi bufake induna noma ngizothi bufake insikazi noma ngizothi bufake umholi. Ngicabanga ukuthi ngizosebenzisa igama lokuthi umholi because mangisithi induna kuzoba ngcele ngoba sibone bephakamisa umuntu wesifazane ukuthi kube nguye ozohola i-chieftaincy yakomvuthu. Bayazi abantu ukuthi i-chieftaincy yakomvuthu i-chieftaincy esuka kude kakhulu okusho ukuthi siyisizwe thina isizwe samaNdebele iyiphila yethu siyisizwe njengoba siyazi ukuthi uXuthwayo umfo kaMlotshwa nguye owakuqala ukuthi aphathe leli yabutho okanye ngithi umuzi waseNtemba. Bekuthiwa yintemba leli yabutho kuthi lapho belizinze khona bekubizwe kuthiwa kuseNtembeni. Yeah. So ke ubukhosi baseNtembeni ke laphana ngemva kokuhamba kukaXuthwayo kwangena indodana yakhe uMvuthu okunguye ke manje osokubizwa ngaye le chieftains yakwamlotshwa. So i-chieftains yaseNtembeni bakithi siyisizwe samaNdebele sithatha njengento enkulu kakhulu. Kuyasidumaza kakhulu masibona ukuthi uhulumeni ayiphambanise ngaleyo ndlela ukuthi abheke umuntu wesimame. Ngiyazi ukuthi kukhona abanye abantu abangathi kuyinto eright. Siyazi ukuthi sesiphila emhlabeni osokathiwa sekunamalungelo kwaba nalokhu. So okuwukuthi ngiyacela ukuthi uthi wena ule point yakho obona ukuthi kungani ubona kufanele ukuthi umuntu wesifazana aphathe njengenduna kube kanti thina sivuselela amasiko okanye sithi silondoloza amasiko. Okuwukuthi induna kumele sihlale sazi ukuthi kumele kube umuntu wesilisa mangabe sithi siyawalondoloza amasiko asiwachithi asiwashintshi. But mangabe wena unayo yakho ipoint ocabanga ukuthi ingasebenza okanye ocabanga ukuthi why kumele kube njalo. Kodwa ke thina ke ngicabanga ukuthi izinhlangano eziningi zamasiko nabanye nje abantu abangama-activist entweni eziningi zamasiko bakhulumile uvo lwabo. Iningi labo vele ke basho njalo ukuthi akuyona into ebalulekile, akuyona into eqondile kahle kahle ukuthi sishintshe iculture ngendlela yokuthi sifuna mhlawumbe ukubalance ukuthi kubenefit abantu laba abanye okanye ngithi abazibiza ngama-feminist or ngama-what activist, angazi ukuthi bayibiza bethiwini. Kodwa ke lokho kuyasilimaza kakhulu siyisizwe ukuthi izinto zishintshwe nje mahlana futhi zingashintshwa yithi abanikazi bazo, zishintshwa uhulumeni. Ngeke ngezwe amahlebeze ethi umndeni wakomvuthu wona umndeni wakomlotshwa uthi wawusukhethe wona uSanders umfana kaMlotshwa ukuthi kube uyena obamba lobukhosi bakomlotshwa. Kodwa ke uhulumeni yena wakhetha ukuthi afake lo wesimame osefake loyo nto esiyinto esisuse udweshu futhi yasusa inkulumo eziningi ku social media. So ngiyacela ukuthi kuma comment section la nitsho nina ukuthi nikubona kuyinto enhle ukuthi isizwe sakithi sihambe ngaleyo direction okanye nifisa kwenziweni. Ngike ngabona nje ezinye inhlangano nje ezifana nenqama zikhuluma ngokuthi bazophakamisa istatement, bazokhipha istatement begxeka kakhulu leyo nto eyenzekileyo ukuthi uhulumeni angenele kakhulu entweni zakithi to the extent ukuthi asishintshe indlela esenza ngayo sisazi. Awukho umndeni okuthiwa awunaye umuntu wesilisa okuthiwa bayafa bephele bonke kuze kuthiwe inhloko yomuzi sisiba umuntu ongumama. Siyazi ukuthi emndenini wakomvuthu azikhona ezinye insizwa, bakhona oyisomdala, bakhona obhuti abadala. Bekufanele ukuthi kukhulunywe ukuthi inkatho ingadlabani ke kulabo abanye abakhona, njengoba sisazi ukuthi uChief Mvuthu lo odlule manje ubengenayo indodana, kodwa abafowabo banazo indodana okanye okhulu abadala le banawo amadodana. So bekufanele ukuthi kuhlale phansi kulungiswe kanjalo. Kodwa ke ingakho ngithe nawe ngikunikeza ukuthi mawucabanga ukuthi ngiyaphambuka unalelungelo lokuthi
uze ku-comment section okanye uthi uyeza la sizokhuluma nawe uchaze wena ngendlela obona engathi kufanele kwenziwe ngayo. Ngiyabonga kakhulu bakithi, ningakhohlwa ukusubscribe nale video ni-share iyofika kwabantu abaningi ukuze sikwazi ukuthi sisizwe sonke sibone ukuthi sikhuluma sivumelana ngani. Ngiyabonga kakhulu.